Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailing nga di tinagan nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pudnugam jay kunada, amasarakam ti ayat iti saan mo aninamnama at tiyempo. Kastoy man, ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay, umakarkan iti paglakwam, anak kao. Una nang, ado kami ngaminan nga aglaklako iti palingki. Awanan ti pagpwesto ak. Ikat, pagakaram ngay. Ado nga taaya ti gumatang ijay no bilang. Padasak ananang, sapay ko mataado ti aggatang ijay. Nay, agbusbusinan ni tatang mo. Itulod na kan. Una nang, ado ngamin dagiti ilakok kita. Iso ama sapa ak, tapno makapag-display akpay. Sabi no a waiting shed ti paglakwam? Ijay waiting shed, ijay junction, tatang. Adu nga rod ati mapaglakwam ijay. Kat no pagururayan dagiti adu a pasaheros ijay. Iso anak kisarita akin ni Kapitan. Tapno palubusan nak naglako ijay. Kan ko na namat nga awan ka no tinaglaklako ijay, tatang. Kat no paradaan pa ijay dagiti tricycle. At dato dada ijay. Sapay ko mga rudan, tawan mang kompetensya kanyak ijay, tatang. Asidagtan. Kahit umay kanto manan alaan inton malam iso nga urayan nak. Sagmamanulit alakom at tinapay, ading. Dayta per piece. 15 pesos, manong. May saman nga raw, tamabisinak. Ante tibayad ko. Oh, adto'y manong. Yaman na. Italang ang dagla ko dito'y Sapay ko maata, ado ti gumatang manong, tapno makalako Napintas ka. Isong ado ti umay gumatang at driver. Anya? Wen, ading. Adun to ti agbalin asukim. Ay, nagtumalakit din tagpasada ita. May sapay la tinapasaheros ko kanya orasag. Uy nga rod manong, sapay nakapudpudot. Makapasadot ti agpasada no kasloy. Day, adan sa may aglako dito ay. Ita, agi-display mo dyan babae itilako na. Diyay pa'y mismo unag ti waiting shed. Kaya ngay nga tati ilako na. Ada nga ta permit day tangagla ko. Ay, nan, tayo nakasarita. Parang mangtad iti sampal. Adeng, aglako ka dito ay. Ay, uwan manong, merienda dagiti ilaklako. Mayat Awan pa'y kati may naglalako iti merienda dito ay. Saan kayon mabisinan, manong? Kasla na mas dagiti lakom adeng. Una, adda tinapay, adamot kan kanan no kayat yo. Mayat, dapay palamig. Ni, anya ngay deta nakasurat di talikod ti t-shirt mo, manong. Ay, daytoy. Di organisasyon mi dito'y No kasta. Driver ka iti tricycle, manong. Wen, dayjay man, di presidente may. Di natayag agwapo. Di nakadalikap-kap. Ay, payapayak man to, may nasampulan dagiti lakaw. Nada, ay lukaw. Nagtalikudan. Supladon samot deta presidente yung manong. Ay, kwa duming, tinagan ka. Si kakay adeng. Anya ti madaydayaw anagan mo. Elsa tinagan ko, manong. Ay, makatuturo ka nga gururay ti pasaheros. Sapot nga ron mabalin ti mapan maturog iti waiting shed. Tayo no ko parmutan day taglaklako. Ay, ilsa ka nung tinagan na. Ada nga ta permit na ngaglako. Ay, dyan nakamagan. Ikadamagan Sakbay ko mga imay naglako. Nagpakada pa imot akada tayo nga toda.
Naiimas na gitilako na merienda. Nasamit di palamig alako na sika. Saan apiki a Diyos? Awanan ti pagiddak. Sana mabalinda ito. Inak mang kasarita na, Jay. Mala. Ading, Ay, anya ti katang manong. nakadi-permit mo nga may aglako dito eh. Ha? Kunakon kat asuplado day ti ang presidente. Ni, binanmikasan nakit din. Oy, Ading. Adda permit ko, kaya't mo makita? Oh, daytoy oh. Di ka gungat ah. Damdamagak lang met, no da permit mo. Iso nga rod, ipakpakita kundi ta permit adamdamagam. Oh, basaam anay bag. No kasta suplada ka. Sana mabalin nga umay kaglako dito eh. Siyak ita ti suplada. Kat no naglawag asi ka ti suplado. Unamlan asino ka nga umay agdamag-damag iti permit. Adda permit ko, iso nga aglako ak ditoy, aginggat kay kayat ko. Lakay, napaibos ka din ni Elsa Gilako na. Katwain, awan to pa'y nagbatay. Uray palamig, naibos. Apay nga rod anak kami suot asimbang paut. Damagam akan kuana no apay. Elsa, anak, apay. Ada ka din nangapakan ka, ijay naglakwam. Iso nga imakarak iti paglakman. Takayat ko aliklikan dagiti nalaing nga umapa ijay palengke. Ngam nakarkaron samat ijay nagakarak nanang. Apay, asino ayatin nangapakan ka ijay? Ijay presidente da ah. Nakadisdiskumpyado. Agasin nyo ngay, damagan na adagos ti permit ko nga glakong. Kat adan samot permit mo. Imbag ata na nga laak. Dandanik insipat ijay rupa na. Ay na, saan ka kadi ang makiap-apa, anak? Kasano mga mintatang, makapaibos iti pasensya day di alalaki. Si taan naktumanen inton bigat kamakita na. Imbis ang makiapa ka, gayam mo kit di ida. Kasano ko mamot agayimon na idangay, alaman. Naimbag abigat mo, Elsa. Ay, kastamot kan ka manong. Naanos ka talaga nga aglako niya. Nasapa ka pa ay. Wan amanong tapno maipaibos ko dagitoy lako. Ay nasaya ta nasapa ka. Tanay, jak na bigat. Eksakto dagitoy lako manong. Si kapayan ati buena mano. Ay, swerte ak mo ka nga agbuinamanaw. Ay, manong. Apay ang nagsuplado di presidente yo. Ay, saan asuplado day jay? Kat no nagsinungbat kami idi kalman. Ay, inestorya na nga ro kanyak. Iso day jay, ay binagbaga ak maadagosan. Tada mo permit mo nga aglakaw. Ay, wang kayam. Barupay ni Babe. Babi tinagan na. Nagsuplado. Dito nga min mismo apaglaklakwam ti paghinanaan na nukas dyan nga agurore kami iti pasahiraws. Kasta ka di. Uy, dita mismo pagtaktak diram. Dita igid na. Naglawa da ito yung waiting shed. No kayat na ti agin na, mabalin madlat na. Kawamay! Oh, anya nga ay. Inapa nakakadima na yung ibagbagam a presidente da. Jakmet nakita ita nga aldaw tatang. Saan-saan nagpasada. Mabain siguro Naskan laang amabain iti kasdi nga ugali na kunamlan asino. Nuadala ko kasaritak. Bayan nyo ka din tatang. Saan nakmat siguron asitaan? Malangaraw. Ingkaglugan ng dita tricycle. Ta siya kung timangilugan kadagiti iyawid mo alamisaan. Pay nga di ka man nagpasada edi kalman babay. Ada na panak manong. Damdamagan na kanilsa. Yaglaklako ija waiting shed. Uy, nagpintas gayam. Anya napintas, kato nakaungungat. Black beauty si ka. Ang numingmingam ka pumimpintas.
Kasta ti beauty. At dagam kasta klase ti kinapintas. Padasam ka di nga asit gan taming-mingham. Ay, naidumduma ti beauty na kunak tumay. Wano, mapangkaking gagatang. Kahit no nagsuplada. Saan, nasing patupay. Padasam nga asit gan. Sa bagay, may tatiming tawan ti customer na. Mingkan, Sige. Hello? Hi. Gumata ka man iti lakom. Hanggang sakbay na. Akid daw pa iti dispenser ken ka. Sorry idi namin sangal daw. Awan day Jayan. Oh, anya ti kayat mo. Kaya't mo asawan. Saan na nasakit tinakam mo kanyak? Apay ko mga sakit tinakam ko kan ka. Sagam ni Bobby. Siyakmat ni Elsa. Agyaman na ka. Tanyawat mo day tadakulap mo. Tapno agin nalamano ta. Ayun gayam. Mabalin latang nga umay kaagin na dito no kayat mo. Naamwak adito'y gayam ti pagin inanaam. Ha? Ipalubos mo? Katuan apay kit din asaan. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya nga kondisyon na ita. Narigat samit. Basta gumatang ka itilako. Day talaga ayam. Igata nga kami nakabalay ko. Tapno maibos dagiti lakom. Elsa, apay, saan ka nabannog ang naglakaw? Tas si kamot tan ti aglutluto. Sa anak anabanog nanang. Bay andak lang ang agluto. Saan na kan nga inapa di ibagbagam a presidente ti Toda? Saanan nanang. Kinapudno na, agayim kami. Ay, ikot na saya at no kasta. Di mawat pa'y iti dispenser kanyak. Ay, no kasta. Ay, kat, nasayat nga ro ti kinatao na. Una, babigayam tinagan na. Nasaya, taawanan mga papakin ka. Una nang, mayat jiim makarak. Malaksid nga ado ti customer ko. Nagayim ko pa yan dagiti tricycle driver. Naglaing kamat gayam ngagpakatawa, Bobby. Mamati ka na saan nakasuplado? Kat gaputan na anos kan kanyak. Palubusan kan nga agina na dito'y abay ko. Mabalin ka latang nga umay agtugaw. Uno agid na aginggat kay kayat mo. Agin-in na nga ta dito eh. Ang mga no, dantulat tantikilat amang danog kanya ka boyfriend mo. Wino asawam. Awan boyfriend ko. Ha? Kaya't mo asawan, single ka pa eh? Katuan. Ay, kunak man no, dan asawam. Permi mo ti pa nagnegosyo. Sigod aninanang ko taglakla ko. Ang adda sakit na. Iso asaanan ang mabalin nga aglako. Iso asyaklangan taglako. Kasta gayam. Mabalin ka di amamuan? No sa dino, ti balayo? Naskan nga gawid tan adagaw sa Elsa. Tanay, agsakit manan ni nanang mo. Isumat lagayam nga awan gaganay-gayan na itay agsapa. Madi manan tirik nana. Kaasimat ni nanang. Pampanunutak nga raw nga ipan ije hospital no saan lata sumaya at ikasasaad na. Wan atatang. Uray sa anak pa'y laang nga aglako inton bigat. Hospital sa magdaytoy ayang kaon. Wan nanang. In-confine da kayo. Ay, diyak kaya ti makonfide. Anya nga rod. Kat day tamot ti rekomendasyon ti doktor. Kasanoon dagiti masetas ko. Dagiti tarakan, anaskan, napakanan. Saan nyo ka di apanunutin dagita nanang? Tinapatag kat umimbag kayo. Ay, kasano ka makalakaw no may nakmabambantayan. Sa anak pa'y laang nga aglako Sayang mo't no saan ka makapaglakaw. Manungay nga tangal daw, asaan ka makapaglakaw. Naimbag abigatyo, tata. Anya ti masapol maubaraok. Sak ni Bobby. Bakit kita na kanya paradaan, tata? Si kajay presidente da. Un tata. O may kukumasarong karan ni Elsa.
Ay, kaya tumunag ka ah. Ala, agtugaw ka. Tayabak ni Elsa. Agyaman, nak. Elsa, adda bisitam. Umayan, tatang. Kumusta kan? Manungal daw ngamin na saan ka anapan naglako. Ha? Pampanunutin ka ngamin. Unak, amang ano agsakit ka, iso nga imayak binisita. Pampanunutan na. Ala, ibati kayo pa'y dito eh. Tainak asikasun ni nanang mo, Elsa. Uwan, tatang. Um, Ninanang ko nagsakit. Na-confine. Iso asyak tinagbantay kan kwa na. Kasta ka di. Nagdanagak. Jak nakaturturog amang pampanunot kan ka. Kahit, kumusta ni nanang mo? Mayat ka din ti kasasad na? At dati kahit asawan da ito ngay. Dua kay mga gidis-display itilako ni Elsa. Kuha ngamin, manaw. Apay nga ito doon nakakasta. Saan mutan anitatang mo ti mangitultulod kan ka Elsa? Ni mutan babay. Ay, sabalin sa na ito yan ah. Manong. Yam amok man laangan kan kada ito'y nobyak. Ah, Iso ni Elsa. Ken siyak mo tinobyo na. ay kunakon kay. Anda relasyon niyaw. Kaano ngay nga ron tilong tibal? Ay, agurnong kami pa'y amano. Ay ka di daktulip-lipatan ah. Alain dakto mo aninong into nagkasar kayaw. Siyempre mat Si Kapay ma, iti malipatan me. Naapaw agbagay kaya talaga. Idi pa'y laan nadlaw ko na ita. Talagang agbagay kayaw. Naragsak ti ayan ayat mi kini Bobby, Mr. Lonely. Kat plan-planwen min ti panagkasarmi ita atawen. To'y pagayam mo, Elsa. Pagayam Elsa, pudnulaunay at ti ayat kat dumteng iti naikari at tiyempo. Kat ala, kablawang kayo kini Bobby. Agtinulong ken agpinatig kayo, tapno agtultuloy ti talinaay ken ragsakyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.